lancar, bagi-bagi tajil lancar. Alhamdulillah. Iya Alhamdulillah sama alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Lancar. Lancar, bro. Lancar. Akun. aku jelas sarung bareng sobar ke lancar kun. Mantapnya. Mantap ayo. Dia pahmi kumaha. Tong hilap subscribe di video ieu. Like, comment, sareng share. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini ketemu lagi dengan akun Jaya. Kita bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil di elemen mana we ya teh? Elemen Boboto KMC Karang Taruna. Di Boboto merenya di Kibas Motor Club di Karang Taruna barudak Boboto Persib Garut. Tak iya Karang Taruna Karang Mekar. Wah rame pokoknya mah. Ya di tempatnya di mana kon lokasinya? Iya di Payunan Desa Ciburial. Payunan Desa Ciburial kon. Iya. Siap. Tak ya Jang Adis. Tukang ngagibrik layangan. Kada Rio. Buru kada Rio cenah ya. Desa Ciburial lele. Payun Garut. Tadi ya maneh? Api aku. Baik, we teu nanya. Oh. Udah goreng patut. Anjir, botak. Kernaon po? Tuju berbagi. Berbagi naon? Iya. Berbagi takjil. Oh, berbagi takjil nya. Ada foto di dia. Woi. Sok, kun bagikeun atuh. Beak. Terehnya gratis mah. Kun, nyokot kun tuh kene kun. Kan aja nyanak deui nya. Ya lokasi di Payunan kantor Kepala Desa Ciburial. Nah, Aku lagi gaya mah. Yo, kita bagi-bagi takjil. sok bagikan. Dua. Hai, jadi tak beres. Kita bagi-bagi takjil. Sok Adis satu bagi-bagi Adis. Udah habis guys. Udah habis. Oh, bahe atuh Jus, bahe mah uyup. Jus, bahe mah uyup Jus. Oyop jos, saya maju. Tah si ibu tah pasian. Oh ya. Saya kembali kok. Sok pasian ada na. Nah, jai pasian jai. Pohon karang. Ya, sama-sama. Isin cenah. Sok tong isin dah gratis dia Karang Mekar cenah asup euy. Karang anyar. Dua gratis. Sok.
Gus. Ya. Beak cenah. Sok dek, jadi dek. Ya, sami-sami. Kene, eta mah nu barahe. Saep guys. Saep jangan kun. Safe guys, kita alhamdulillah lancar bagi-bagi takjil lancar. Iya Bang Gobal sama alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Lancar. Lancar, bro. Lancar. Akun. Aku aja sareng bareng sobar ge lancar kun. Lancar. Mantapnya. Mantap ayo. Iya pahmi kumaha. Pas. Pas. Yo lanjut guys. Lancar. Kasih akun. Akun. Ayo dong. Nah, ayo di elemen gibasna pangindannya. Mau sih foto-foto lah baru itu karang mekaran. Oh, siap. Nanti dia sadaya. Dia eta tarka hari ini kadang-kadang rame orang foto. Deal. Karang mekar aja foto-foto lah di situ. Di handap itu kemarin. Oh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik kami dari Tarka Karanganyar sama Bobotoh Persib Garut sama GMC Motor Club, Gibas Motor Club. Gibas Motor Club. Kita bagi-bagi takjil, barusan udah beres. Alhamdulillah lancar. Segitu saya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe and share. like. Comment and share. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.